A naš Zoran Maksimović obilazio je ovih dana Ajvalik, Sarim Sakli i Kemer, popularna letovališta u Turskoj. Filipe. Ovog jutra je u Antalijskoj regiji meni zapalo lakše. Zorane, dobro jutro. Zašto je Antalija toliko popularna među našim turistima? Jesi tu ili si se uspavao? Sad ćemo da vidimo. Dobro jutro. Budan. Dobro jutro, evo nas na krstarenju. Kažu da je ovo Turska rivijera, jedan od najlepših dijelova Turske. Antalija i mnogi iz Srbije dolaze upravo ovde, uživaju kao što mi uživamo danas, uživaju ovde, boga mi, iz drugih krajeva sa Balkana, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, iz Makedonije. I sada ću vam ja pokazati tu, pa mogu da kažem, slobodnu Jugoslaviju u malom, iako su ovde i neke kolege iz Bosne, Crne Gore i ostalih krajeva Jugoslavije. Ja sam odabrao Hrvatsku i Srbiju, naravno. Martina, kako je vama iz Hrvatske? Vi imate more, ali kako je ovdje u Turskoj? Pa predivno je, mogu usporediti to sa našim morem, slično je jako i po toplini, kako je čisto i jako mi se sviđa. Iako je Antalija mnogo veći grad nego što mi imamo, znači nemamo ovako neko veliko turističko središte, tako da sviđa mi se taj jedan masovni turizam koji mi u Hrvatskoj još uvijek nemamo. Ja, šta vi u Hrvatskoj imate? Gdje dolaze tamo ljudi iz Srbije? Pa mislim da su naše najveće blago naši otoci i da tu najviše dolaze ljudi, kako iz Srbije, tako i iz drugih krajeva Europe i svijeta i mislim da su otoci, onako, to preporučujem uvijek ljudima kada dođu da odu jer svaki priča neku svoju priču. A sad šta preporučuješ kada dođe ovdje u Tursku? Šta si ti ovdje vidjela, šta se tebi svidjelo i šta je tvoja preporuka? Ovdje, evo, još istražujemo, još smo tu, tako da ne mogu preporučiti. Za sada hrana je predobra, znači mislim gdje god da odu, bilo koji restoran da će im se jako svidjeti. Od ribe do mesa do povrća sve je preukusno. I još ovako jedna tura sa brodom krstarenje, kao što ste rekli, mislim da je to pun pogodak za panoramski pogled na grad. Ajmo da pokažemo šta se Suzi najviše svidjelo, ovaj vitez ovdje, jel da? Da, odlično, ali ja bih pre izabrala vodopad koji je iza nas, a ne znam da li kamera može da ga uhvati. Pa baš je divno, jel da? Pogled je divan, zaista. Kao i mnogo toga što smo ovdje vidjeli zajedno. Jeste. Ovo nije moj prvi put u Antaliji, ali svaki put me zaista oduševi. I juče rafting, pa onda jedan istorijski lokalitet veoma značajan za Tursku. Perga je divan grad i zaista svako ko dođe u Antaliju trebalo bi da obiđe Pergu. I rafting je zaista nešto što ljubitelji adrenalinske vožnje bi trebalo da posete, odnosno da prođu tom rekom. I prožive. Jeste. I kako je bilo juče na raftingu? Odlično je bilo, s obzirom na to da sam ja već bila na nekim drugim rekama, ali uopšte nije strašno za početnike, tako da ako god je prvi put tu, zaista može dobro da se provede bez straha da će da ispadne iz čamca ili nešto drugo. Nije strašan ni ulazak u Tursku, zahvaljujući dogovoru dve države. Sada se mnogo lakše ulazi. Šta je trebalo? Jeste, ja nisam vakcinisana, to još nisam obavila, ali je zato potreban bio samo antigenski test, što je zaista olakšavajuća okolnost za naše turiste. A vama iz Hrvatske, šta je trebalo da uđete ovdje? Pa ja sam tek imala koronu prije mjesec dana, tako da sam napravila na temelju toga COVID putovnicu. A inače za Hrvatsku treba ili antigen, ili PCR, ili cijepljenje, ili preboljenje, imamo sve opcije. Možemo, dakle, mi i u Tursku i u Hrvatsku, gdje god, bit će nam lepo i nadam se da ćemo ovog leta moći svi na miru da putujemo za razliku od prošle sezone. Toliko iz Antalije. Veselo, Zorane, kod tebe. Hvala ti mnogo.